daishiri mairathi kiyumagiria ki kahora ngamera atiriri tumiai tondu hindi ria twabataraga mwarie mari you kept quiet tukirumwo hindi ria maigatirwo committee maigatitwo nginya mathiko macio matiari makorona matiari marie ni kuiga nio mahurire githega turutitwo nginya MC githega kiaria ri makirire magika misemanio magicokio ithu tukihana kigu no daishiri nio marahura thimu baada chini ya maji banya uraya ndeto cia mai ona kuturaga kurwa and there is an MP who has a daughter from Kiambu her daughter ana shida alikuwa anapigana huko biashara yake Ugabu mutumia we ha Kiambu MP mwiritu wake aruire ku na mwiritu wa America omite America goka ku maruire pio kwena ginya mundu wekirwo ngari-ini muthenya wa mathiko marikia mathiko you don't know what you are dealing with you have no idea we agekwatia ndikwenda kwaria muno tukire we ni urahunga ndikwenda kuhungwo mina be thugume korwo twaikeria hanini uguo mirori no twathi na be na show guys tap ndikwenda kuhungwo ni thire hau they have taken my Facebook ndikwenda moiki no kwaria mutu ihinga iria muradire nacio. And I hate it so much when somebody makes judgment without thinking. Tawirole muno, tarora muno. Githego meripo na Kanyari, never. Kanyari dale gire ngiri 50 cia karagu. Nilikuwa ngiri hadala ici. Indo igijara nginya Kanyari akajira githega wacha kwenda hiyo line. Ngamwira it's not about you anymore. Ona tuwe muku. It's not you dead. Shut up. Nikyo ndahurwo no ni I speak, I refit. Mwa judge ni wega. But I even don't regret. And you see, I don't apologize. Mimi nikifanya kitu ni wrong, na nijue ni wrong, nita apologize. No one githega make very heavy claims na hajaweza apologize. Tajira tiriri, saizi nasema huyo Germany alisema tuibie watu. Atwaraga andu igoti-ini nikumuruma kaundu kani. Na kama twara igoti-ini agagutwara githega ni kuga githega augaga ni koni agagutwara githega igoti-ini niki. Turamenya githega ni ageta Triza. Githega ni ageta Tata Ese. Amere simama kwa bao. Inua Biblia. Sema ukweli. Niki githega has very damning claims bigger than any other person. Mimi ndio nasema huyu ni mwizi. Kwa nini asipeleke githega atwaraga yangi niki ati amwitaki hii Facebook ni amutwara igoti-ini. Oyo amwitaki ni amutwara igoti-ini na kesi ya kuinya. Agutwara githega niki. There is something very wrong. But I speak and I speak. Ni juma neo iginyiti ha dura ni ma iginyiti. Aga githega igoti ro githega